Bawethu ukudibana njalo uhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uEsindlovu. Inombolo zami zocingo ngu-0718 njalo kulolu hlelo siyanika ugwalo olubizwa kuthiwa Steps to Christ, izinyathelo eziya kuKristu. Yakufundisa okuningi ongafisa ubani ukwazi ngeBhayibhili, kakhulu ngempilo lomsebenzi kaJesu. Ngithanda ukwamukela abafundisi abaphakathi kwethu, umfundisi uMpofu, Opi lo CK, bafundisi lamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli, siyalamukela kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, siyahlangana njalo kule iviki lapho esizwa khona ukunandi ukufunda ezwini likaNkulunkulu. Sengathi Thixo angasibusisa nxa sifunda nawo njalo umfundisi uOpi Mpofu. Siyabonga abafundisi. Namhlanje sibambana sichukana le ndaba esike sayichuka kuveke epheleleyo, indaba yokwahlukana kumbe i-divorce, ukuchitheka kwemizi, ukuchitheka komtshado, singabe ngaleyo ndlela. Namhlanje sifuna ukuthi ke sikhangele izizathu ezingabangela khona lokho, ukwenzela ukuthi nxa kungenzakala angithi bathi bona prevention is better than cure kunjalo. Sizama ukuthi sizame ukuthi nxa singavimbela kungaba kuhle kakhulu. Ake sikhangeleni izizathu eziletha ukwehlukana emtshadweni. Asike siqede zonke, kodwa kungaba lezi imbala eziqhakathekileyo ezisobala esifumana sikhulume ngazo. Ngiyabonga mfundisi. Isizathu sakuqala esizakusithinta yikuswelakala kokwazana abantu bengakathathani. Ukungabi lokungane obaneleyo lokufundana okwaneleyo abantu bengakangeni emtshadweni. Yiko kuyimbangela yokwehlukana isikhathi esiningi. Singakhangela kuGenesis 24 isahluko sonke ngasisoze sifunde, kodwa ke ngisasilandisa lesi sahluko. uAbraham uyabiza inceku enze isifungo ukuthi ungathatheli umntanami amantombazana kuleli lizwe, hamba kwabakithi. Khona ukhana ayekujongile uAbraham ukuthi kuyiwe lapho okulabantu abazi khona lemkhuba ayaziyo nokuthi baphila impilo bani. Kuyancedisa khona ukhana ukuthi abantu bengakangeni emtshadweni bangazana bayanelisa ukuthi baphile bendawonye. Uzananzela futhi ukuthi lenceku uyenza ingxenye engakayifika laphana uyakhuleka anike umlimi ukuthi hayi ngingathola untombazana onje ngibona ngazani ngase ngithole yena. Wakhuleka ukuthi wazanatha abakhamela, and nxa unanzelela indlela ikamela elinatha ngayo amanzi, nxa wayesefikile khona ngale uzathola ukuthi uRasheli lapha ke uRibeka uyaphatheka nxa sebefikile bathola besemthonjeni laphana ke uyawanatha amakhamela wonke engazanga komplene, engazanga sole, engazanga dinwa. Fundisi ngaba incebo yakhe yakholwa ukuthi ngomunye ngokwegode. Ngaba umuntu ongathi sikhuluma kahle, sikhuluma ngabantu asebesigabeni esitsha, sikuhlanganise. Bangabonani iBhayibhili libhuku elikhatshana elingakhulumi nathi. Kunjalo. Nxa sengikhuluma le ntombi eseAmerica, kathi sikanti ukuthi inkathi ndize kunjalo. Ebulenjini siyakhuluma. Khona kuyavuma yini, singaba lobungane okuthiwa i-courtship, lokuthi lona siqede sizithathe yini sibonane ebulenjini, kuyavuma yini? Yebo mfundisi, mina ngokwami ngikukhuthaza ngoba kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi libonane ubuso ngobuso. Ngiyakwazi ukuthi igeneration enye kodwa le generation yakhathesi mfundisi kulungile amazwi akhe nxa likhulumisana akutshela ukuthi umuntu onjani. Lezinto azenzayo lezenzo zakhe ikakhulu ungaqapheli ukuthi ziqonde wena kuphela, antsho uzamveza kwabangakini izihlobo zangakini. Njengomuntu osemazweni thina ilizwe lethu kwezomnotho lingani kalimanga kuhle, katshengisa ukuthi lanxa likhatshana khona ngale likhombele ekulenjini kukhona yini angakwenzela abanawakho. Ungabona njalo iKristu yabetshengisa ukuthi umuntu olomusa, kodwa ungakuswela khonokho yazi ukuthi vela usoze wenelisa ukuphila naye kuhle lezihlobo zakho lapha sokuyehlukana, ikakhulu ungakhangela abazali asebeluphele. Xa engelalutho ukuthi uyakabuza ukuthi banjani abazali, unjani umama, unjani ubaba.
Kodwa mfundisi sivuma ukuthi akulula. Akulula. Ukuthi akulula. Khona amanyanakana. Ukuthi into lezi ezebulenjini ziyahluka. Ngoba kwesinye isikhathi usungakhuluma lo muntu uthi nguye khathi ngeke uphonye ifoni. Uluphendulana la ukuthi uyozamthatha athi uphonye ukukhuluma lo muntu. Uthi usiyahlangana lo muntu omunye athi ungakhulumi. Kulento eziningi ezenzakala ebulenjini ezenza ukuthi engeke mina ngokwami ngingacebisa ukuthi ngibona kuyingozi ukuthi iqeli indaba inokuphele lesibili ebulenjini zethi yahlala azozovela. Hayi ngibona kuyingozi. Achade. Ngibona kuyingozi. Bayakwenza sibili abantu kodwa ngicabanga ukuthi kuyingozi. Ngoba sengike ngakubona mfundisi kweyindawo ngasoze ngiqamba ukuthi ngaphi. Ujaha bakhuluma baqeda lentombazane kwelinye ilizwe waya esesiyavakatsha. Untombazane wasethola ukuthi ujaha lo kala lutho. Imali yokugada kayeneli semela mthwali. Yokubuyela ngalayo. Wambuyisela leyo manayinaya ngozizwa ukuthi manayinaya. Wambuyisela esethi semthwele. Kodwa njengoba usithi ukuthi angithi nxa likhuluma ngokukhuluma sikhala ehlawuza amehlo singakudeleli. Ngoba kulokho abakubiza ekuthiwa yi-non-verbal communication. Abakhuluma ngezokukhulumisana bathi amazwi i-percentage yawo enkulumeni mancane kakhulu. Kodwa ukukhulu i-percentage enkulu yilokho umuntu yabe ekwenza ekhuluma. So kodwa itshaya ifonini lapha kumbe kungaphi ngaphi. Hayi ngibona into eziningi awuzuzu. Ngoba nxa likhangelene njengoba nisitsho njengoba sisho abafundisi. Nxa likhangelene la nxa ethaqisa ubuso yakhuluma into engathi yethuka yakhala. Kuthi ukuthi ngenye indlela singakagqili kakhulu ebulenjini ngoba benxa isifundo esidinga usuku lwazo. Kodwa kuhle sikhulume ngabo abantu abatsha bakhona. Sizabala baphanyana abavelele ebulenjini. Ngibona ukwazi ingeke bavela uyathi vela lihlangane ekhaya vele likhulume naye ngekuthiwa yilokho Skype nabo Zoom. Umkhwela vele nge-video call umkhwela vela lapho wabakazi labo besamukela amalobolo nge-video call. Ngibona ukwazi ingeke siyakhona. Kodwa nxa sikutshoyo ukuthi ngeke akwenelanga. Kakube ngabe ukuthi uqalise njalo kakube le indlela ekulandelela. Ngoba lo muntu lapha ahlala khona ngolabantu iqiniso. Engeke ngoba le ndlela yokudingisisa ngoba kathi ngani basidinga sisiye emazweni bafundisi ukuthi umuntu kalamacala akalani akalani ngibona ukuthi ngoba le ndlela singahlali kakhulu ake sidluleni lapho ngibonga ukungena kukhona lo kukhona yini ezinye izizathu ezingenza abantu behlukane abantu bamele baziqaphele. Siyabonga. Esinye isizathu esisifunda lapha isizathu sokungathembeki emtshadweni. Ungathembeki umuntu engathembeki umkakhe. Unfaithfulness. Esikhiwa unfaithfulness. So ngikhuthaza abantu ukuthi bakafunda uZakamu 5 loZakamu 6 loZakamu 7. Izathu lezo ziyacebisa kakhulu ngawona le ndaba. Isibonelo engingasifunda lapha nguZaka 5 ivesi 3 ithona ngokuba izindebe zowesifazane ofebayo ziconsa izinyosi. Umlomo wakhe ushelezi kunamafutha. Kepha ekucineni umuntu njengomhlonyana. Ubukhali njengenkemba enezinhlangothi ezimbili. Kuthiwa indaba leyi yowesifazane lo yisifebe nga iyakhona ibona ngathi mnandi ngathi yakhanga. Ingathi ungayenza sibili hayi uza kusukela ilizwe ongazakufike kulo. Kodwa kuthiwa kuyakuphendukela. Ubukhali njengenkemba kumunye kwedlu umhlonyana. So lapha sifunda ukuthi lesi sizathu ngicabanga ukuthi ngesingaba ngesinye sizathu eziphambili ekubangeleni ukwehlukana. Mfundisi ungasincedisa ukuthi kungani iBhayibheli ngandicizelela kubaba ngoba kade siphela angithi kulo mama kula ukuthabala ama-affairs kunjalo. Kungani kugabela kwaba kakhulu kangikwazi kodwa kungani kukhaya ngani kucizelelwa kakhulu kubaba. Njengoba izikhathi ezibonke ubaba babe ngathi bathatha izithembu kakhulu njalo ngathi kulembali. Even laseBhayibhelini ungakhayela amadoda anjengaboSamsoni, ukhayela amadoda anjengaboDavid, uSolomon, kanti kulamadoda amaningi awiswa ngomama. So iBhayibheli inika ini iwarning njalo lobayo izaga lezi indoda elenkambo yakhona eyadlula ukho yakubona. Ungathi ukuchasisa ukuthi wayele 700 plus 300. Abafazi 700 ngithiwa izancinzi iBhayibheli ezindebeka concubine amezancinzi amaconcubine 300 so 1000
kodwa lapho uthi yena into zonke lezo ngazigaya kungathi kuthiwa manje zimnandi ukudlula inyosi kodwa kuthiwa ziyakuphendukela zikusike njengenkemba esika nazo zombili. So lapha sibona ukuthi ungayifunda usiyaphambili kakhulu ku chapter 6 ilisithi yona kuthiwa natha kwakho umgqomo kumbe natha kwakho umgqomo. Nxa indoda ichadile kungabe ichadile kasuthi sekwezemacansini ngomkakhe nalo achade lawo. Abanye kanizwe bebuza ukuthi madoda kodwa kuyavuma yini ukuthi indoda siyithembeke ngumama oyi-1? Kuyavuma kakhulu ngoba bakwenza abanye eBhayibhelini lakhathesi bakhona abakwenzayo ngoba yikho uNkulunkulu kanjani akukhangelile. Kuyavuma ukuthi umuntu athembeke kumkakhe oyi-1 ngitsho la ngesuku zanamhlanje ngokuthi lokho ekhona lamandla akhe lokho ekhona. Siyabonga, kuyavuma mfundisi, uqinisile kuliqiniso. Bengiza ngiye phambili kodwa yela ngiyichiye khona mingesizayibuyela siphinde umphehlo. Mfundisi sikhe kuyini okunye esingakukhangela abangakuqaphela abantu abasemtshadweni abanye bathathe izolo sikhuluma kunjani khona bezachata kuyini iziphi izinto abangaziqaphela ukuthi bangangeni ekwahlukaneni ngamafutshane? Ngiyabonga mfundisi. Uhlupho lwesithathu lapha esilutholayo lapha ngolokukhulumisana ngolimi lwemzini ongathiwa i-communication. Ungafunda kuZaga 15 ivesi ngelika-1 ithi yona impendulo ethobileyo idedisa ulaka kodwa ilizwi elilukhuni livusa intukuthelo. Ngamanye amazwi khona okwesekeza ukuthinta khona khaya nxa likhulumisana kuba kuhle ukuthi siphendulane kuhle sizithobile singakhweza amazwi. Ungabona omunye sekhweza ilizwi kuhle wena wenze njani wehla ngoba lonke lingakhwela-ke kakulanto elungayo khonapho. So lonke lobabili lingathi hayi kimi kakwenziwa lokhu kimi kakwenziwa lokho yikho kubangela ukwehlukana khona lokho. Mfundisi ke sakukhuluma ngibona ngowakhulumayo ukuthi zehliseni omunye ngomunye. Kwesinye isikhathi omunye uyabuya le-pressure ngomsebenzini akhweza ilizwi lawo ngalikhweza kuyahlupha kunjalo. Ngibona ngani ngiyinto eqakathekileyo yona leyo. Ngifuna ukuthinta futhi okunye lapha esikuthola kwabaseKolose 4. Siyaphangisela isikhathi sami siyachiya. KwabaseKolose 4 ivesi ngelika-6 ithi yona-ke ukukhuluma kwenu kakube nomusa kungabi duma ukuze likwazi ukubaphendula bonke ngokufaneleyo. Ngamanye amazwini futhi ngamanye amazwi lapha-ke ubuyele emazwini futhi ukuthi nxa sikhulumisana siphendulane kasinanzelele ukuthi amazwi ethu siwabeka kuhle kwangani isijebo esifakwe isawudo elilingeneyo elimnandi elinambithekayo. Isincedise singakayikhatshana isikhathi sami siyahamba kodwa ke akusincedise ukuthi kanti kuyini okungena emtshadweni ngoba inyanga ezinhlutshwana abantu bengenile laphana ungani kuyabe kumnandi bese kungena isidina. Isidina yasazi kunjalo mfundisi. Wasebesiba lesidina ngiyakhumbula indaba exoxwayo ukuthi kwahamba babukela izinyamazana ungabe babekhuluma le intundla le kuyilokhu bahamba ngeviki yokuqala ngeviki yesibili kwahamba kufananayo inyanga sezintathu sokule bebuyele endaweni efananayo kuyinto khani ngogogo wakho ngithi ukuthi kuyabe uhambe njani ukuthi sedini umntwana bekhulumisana kuhle yebo kodwa sokufika lapha la esedake katona ubona intundla le kamehloko kaaboni kumbe nxa uyagula nikizibonele mama uyagula besaqalisa let me just give wathi ngunika amanzi okunatha ngithi wathi ngudingela amaphilisi kodwa nxa kwesikhathi nxa iminyaka lokhu ihamba akuzidingela amaphilisi ngoba watona wabona ukuthi angaphi. Singabanceda njani khona? Singabancedisa ngokuthi ukukhulumisana khona phana kuyasebenza ngoba nxa omunye esedinwe lulutho oluthile uyahluka ubone engakakuphumisele ngamazwi uhlubona ukuthi omunye wami lapha kakusafanani lansuku zonke. So wena uhludinga ezinye indlela zokuthi kubeke ngenye indlela ukuthi lanxa kungaba into efananayo ukwenze ngenye indlela ukuthi yena uzathatheka afuna ukuthi akwenze. Okunye okuhlupha mfundisi yikujwayelana kakhulu abantu bazebenze kwangani izelamani. Antsho ukuzehlisa omunye komunye ikuphanana indawo zethu. So ungavele umnika indawo yakho njengomkakho wonke kona okhuyana kuyakwenza ukuthi izinto zihambe ngendlela kungaze kwaphambaniseka. Maybe ophila yangangena lapha. Ukuthi enxa enye into ukuncedisana labantu abakha imizi.
asingaphongu elandela into izidake kasibe namathuba okuphuma siye phandle esithatha uhambo umbamba isandla ungayekeli kuze kucithi kanti nomlilo ungaqhubeka phambili nxa ungakhwezelanga abanye bake bayithona kumele ukuthi even suchatile ukhombise insuku zonke so abantu abachathe kumele bakhombisane insuku zonke kulabanye abasebenzisa esinye strategy sokuthi nxa usathi inhlanzi uyazinika amawemzi ngoba zisemfuleni kodwa ingangena phakathi awusayiniki but lokho ayisikho okuphumelelisa umtchato okuphumelelisa umtchato ukuthi ukhombise insuku zonke every day nxa uvuka dinga indlela ezokuthanda umkakho ezintsha ezokumthokozisa ezintsha kuthiwa i-creativity ungayekeli kuze kubole kuze kuhlobe abanye babethembe khona ukuthi njengobana kuthiwa si-divorce ngaze ngenze anything akulanto anganyenza yona kodwa kumele ukuthi umuntu munye ngamunye abe active ekwenzela ukuthi umtchato ube njani ube mnandi kube mnandi kuyakhwezela kutshotshozelwe kunjalo kanti nasasitshotshozela inkomo zomdaka kakhulu ezingakhonyi ikonyela inkomo kanti inkunzi yakho nxa wawelusa ungayitshotshozela kanti yayikhonya ngamandla vele even lo muntu ongela mandla oligwala angachayela ukhwelo sibila tshotshozela uyaba lawa amandla imangala isibhakela segwara vele siyawisa umuntu phansi bafundisi isikhathi sami siyathinga ake sikhangeleni okulandelayo kuyini okunye okuqhakathekileyo esingakunanzelela emtchadweni ukuthi imtchado yethu ingaziyafika ku divorce kumbe kwehlukana siyabonga enye indaba engathi isiqoqela ehluphayo yikungathethelelani ukuthi emtchadweni lapha abantu bayabamba izikhwili omunye alandisa izikhwili ezokuthi mhlana ukhana kunje wangenza so mhlawumbe le diary ibhala phansi le iminyaka lenyanga lesikhathi kodwa mhlawumbe okuqhathekile kumele sikunanzelele ukuthi umtchado wabantu bonke emhlabeni ngumtchado wezoni abantu abaphambanisa akulamuzo ongathunqa intuku akunjalo asomtchado wezingilosi hayi so kuthi ukuthi vele emtchadweni kumele umuntu azimisele ukuxolisa lokuxolela lokho kuyakugcina umtchado izimisele ukuxolisa zimisele ukuxolela iBhayibheli kwabaseFesu 4 ivesi 32 ithi yona mani phathane ngobumnene nihawukelane lithethelelane njengalokhu noNkulunkulu walithethelela ngoKristu so kulabanye abantu abadinwayo yikuthethelela kodwa omunye wathi yena nxa kuyikuthi wena usudiniwe ukuthi uNkulunkulu akuthethelela sungadinwa ke yikuthethelela omunye kodwa nxa usayidinga intethelelo kaNkulunkulu lawe njengomuntu oyisoni lawe iqolela obani abanye yikho futhi okukhulunywa nguJesu kuMateyu 18 ivesi 21 lo 22 lapho uPetro abuza khona Jesu manje umuntu angamphambanisa ka7 ngibe lokho ngisithi yabe lokho ngisithi sorry ngibe lokho ngithethele kaningi kakhulu ngoba ngumuntu vele uqala ukumbona ekuseni ugcina ukumbona ntambama so amathuba lisiba ndawonye manengi kakhulu uJesu wathi hayi Peter vele ungamthetheleli ka7 kodwa 70 times 7 inamba yokuthi 7 eBhayibhelini imele ukuphelela so uJesu wayesithi Peter ukuthethelelwa vele kakubaliswa ungabaleli umuntu ukuthi umthethelele okunganani kodwa kasifunde nini ukuthethelelana ngoba sonke siyaphambanisa siyabonga mfundisi isikhathi kuthiwa mangoyo lomhawu khona kumele sifike khona okunye kuyini esingakukhangela okuqhakathekileyo okunye esingakukhangela mfundisi okuqhakathekileyo okwenza kube khona ukwehlukana izihlobo esikubiza sithi thina ngolimi lwemzini ama-in-laws antsho uGenesis ngo2 ivesi ngelika 24 lo Mateyu ngo19 ivesi ngelika 5 lo 6 ithe lokho okuhlanganiswe nguNkulunkulu kakungabi khona okungahlukaniswa umuntu so ke singavumela ukungenela kwezihlobo ikakhulu kujayelekile ukuthi abantu besifazana o-anti babakhuluma kakhulu singabavumela kakhulu emtchadweni ukuthi bangenele babe bekhuluma into zabo yikho okunye okubangela ukwehlukana ngenye indlela mfundisi ababili laba kabakwazi ukuthi into lengeyabo yebo kabakwazi ihlobo bazazisa ukuthi hayi esikuvumelana sobabili ngokwethu sobabili ngokulihlonipho okukhulu esikuvumelana ngokwethu sobabili kunjalo ake sikhangeleni okunye okungabangela ikakhulu imtchado omunye useTanzania omunye Angola iseduze ngaqamba ngaphi Australia kodwa layo emtchadweni eAngola kuyingozi mfundisi ngoba umuntu angawoma ke uzanatha ngaphi yike ngifuna sikuqoqe kathesi imtchado naleyo enjalo imanjani siyabo
Ngifuna ukuthi ke ngithathe umnakano oseBhayibhelini la. KuKorinte 7 verse 5. Ithi yona lingagodlelani. Kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba lithole ithuba lokukhuleka. Libuye libe ndawonye ukuze uSathana angaliyengi ngokungazibambi kwenu. iBhayibheli lapho ithi nxa abantu betshadile bangaze bagodlelana endabeni zemacansini. Engikuzwisisa lapha mina kungathi kuba nzima ukuthi umuntu aphile ekhatshana lomkakhe. Yiki iBhayibheli sithi lingagodlelani izithi hayi kodwa nxa lizilile hayi lingavumelana. So kodwa sibe sibuza ukuthi nxa umunyele umnyaka wonke abuye kumbe kanye ngomnyaka omunye ngapha bona phakathi lapha kwenzakala. So lokho so ngesinye sesizathu futhi esesiyenza ukuthi imizi eminingi idilike. Eminye kayidile kodwa kulokungathembeki okukhona phakathi. Kodwa icebo likaNkulunkulu ukuthi abantu abachadileyo kabahlale ndawo. Nxa kuyikuthi bayahamba kabahambe bonke. Nxa bedubeka kabadubeke bonke. Ngibona nje siyakuvumelana abafundisi kakhulu. Into yakhona kayisebenzeki. Umfundisi uMpofu bese kuthinta lapho ukuthi angomalwana kathi nje umthombo yabukhona leAustralia unatha ngapi kunjalo ngoba ngaphandle sithi nakasela mhawu wamanzi. Kodwa ke nxa ukuthi umhawu wamanzi uyabulokhu khona kamba ngagada indiza mchina yeba ngakwenza kangaki lokuthi umuntu oseke wanatha amanzi kungaba nzima ukuthi athi angilandawa lawo kumbe hayi vele uzabona ngemva komnyaka kumbe ngawoma vele ngizoze ngibe lohlupho. Uhlupho lwakhe ukuthi anti engxenye yabe khona amanye abe seqina sesiyadinga. Sike sahamba ngiphumile siyaphandle kwakobulawa lapha sibona amanzi ase lichibi. Omunye uthi yena amanzi ona lawo kambe ungawanatha andale izibungu zabe zikhanya. Omunye uthi ngasomile sibile kuzwana uyawanatha. Kunjalo ngoba umkhawu wamanzi liyawazi nxa welusa. Kunjalo nxa welusa uyahlupha. Sifuna ukuthi sigqibe lapha ngeke sikuqede konke bafundisi kunenge okuhluphayo kodwa mbona ngazathi okuyisiqokoqela sikuthintile. Kuloko kugcina ke simele sikubambe indaba zemali. Zingabanjwa njani ukuze zingabangela ukwehlukana emtchadweni ngamafitshane. Siyabonga mfundisi. uLuka 14 verse ngelika 28 usiya kwelika 29 ithi yona ke ngoba nguphi kini othi efisa ukwakha umpotshongo angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi ulakho yini okokuqeda na. Ngamanye amazwi kuthi ukuthi ukuze kungabi khona ukuxabana lapha ngekhaya hlalani phansi libonisane nxa sokusiza kwezomnotho ngekhaya. Lingakwenza khona lokho kuyakwenza ukuthi lingaxabani nxa imali kuyikuthi kayeneli isiphelile liyabe livumelana ukuthi hayi imali yethu esibeke lapha isiphelile kayisekwa kula kuxabana. Ngenye indlela mfundisi ukhuluma ngebala lithi budget abanengi isikhathi kwaze bezwe. Kunjalo mfundisi. I-budget elanini izimali zenu livumelane. Mfundisi opi isikhathi sami sesingani siyabona. Esikugcizelelayo lapha singahamba kuKorinte 13 iverse 1 usiya ku8. Izinto zonke lezi zinganqotshwa luthando. Number 1 singaba lothando. Uthando futhi luthola kuNkulunkulu kuphela. Ngakho ngenelisa ukuthi athande engekho kuNkulunkulu. So asakheni imtchado wethu ngothando lukaNkulunkulu sakhele esisekelweni esinguNkulunkulu. Singazinqoba zonke lezi zinto ezibangela ukwehlukana siphile ngentokozo. Ngifuna ukukubuza mfundisi singakayigqibi ukuthi nangu sike sayithinta kulani viki eyadlulayo. Ubaba ule nzuzo ephansi kumbe kala lutho. Umama ngunyozuzayo. Asuze baxabana. Ingxabano ingaba khona. Kodwa ngothando bangahlela ukuthi ubaba asikhuthaza ukuthi ubaba athi hayi abafundisi bathe singaxabani so angisoze ngisebenze. Ayisikho esikujoyo. Sithi ubaba kavuke asebenze kodwa umama ngathi sengimchiya ngoba kalamali. Kodwa kakuncediswane ubaba kwanisa ukusebenza la aselele imuli yakhe. Umtchado uqhubeke usiya phambili. Siyabonga abalaleli asisebenze ndawonye. Yikho kuthiwa lawa kabasebabili sebenyamanye. Sincedisane emtchadweni inkosi izasibusisa inkosi izasisekela. Siyabonga themba liphathisekile sidibane njalo kuvikelizayo isikhathi esifana nayo endaweni efana nayo. Inkosi libusise. Siyabonga.